Shomogu wiziraho banyuma ya gavumenti okwereza abarema aba sente zitari zo kugaruzayo nashizete special grant kandi ogwo gubera hambuga nkuru za district ya Kyenjojo. Abarukwatwa kwa hanshonga z'abarema Kyenjojo bagize ngo nibenda kwegesa barimo kuba kwetungura otireho no kuhindura metekatekere yabo. Bwa nyuma ya gavumenti kwebina by'abareme bisente ziri kurenga mu miliyoni 30 abarema aba basimire kandi bayireka ko barakoze sentezi. Nitusima gavumenti abo kutufawa kwa miliyoni 5 ngo twazitongere batekatekere no musomo kurango sentezi twazerorera kuronge nitwe hati twayikobwire twayitungura abamutagure muzi twazigura twazihaba abarema kutwazi bahire bari basibika kandi tusimire mu gavumenti bitabaringa yo kujunanizwa no kushomesa abarema ayongire yahiga abarema aba okoresa gesentezi. Abarema abarakiro bwingi tibaramanya kuhandika no kushoma so twayenda ngo abarema bano mwana tubarete tubashomese ko barakoze sente zinuya bakayikwese kurungi nuko zibase okubiha umuburema umubona kuba ariho kandi wasibiyoze obaratuletera omuntu wena umwibire sente ogwamanya agaho tujya kumukoraho ibiragiro kushobora abo kuba ito Kyenjojo tukarahera twagamba obulwenguzi kwenda nakati. Abarema aba bahendire no kushaba gavumenti kongera kubafaho ikabagorora ubwaro n'ubwoma bwo matu ahari aba batarukura. Gashakwa Daniel Bingana. Daniel Bingana abahinzi n'abariso mu district ya Bushenyi babangwirwe kandi